Godine je 1941. Nemačke trupe okupirale su Jugoslaviju za nešto više od 10 dana. Nemački garnizoni bili su stacionirani u svim većim gradovima širom zemlje radi održavanja reda. Narod nezadovoljan, posebno u Srbiji, podigao je pobunu koja će dovesti do prvog oslobođenog grada u Drugom svjetskom ratu. Jugoslavija kapitulirala 17. aprila, a nemačke snage ostale su stacionirane na celoj njenoj teritoriji. Do juna iste godine njihov broj se smanjio. U Srbiji su Nemci imali samo 3 divizije, jer je većina njihovih snaga bilo angažovano na istočnom frontu i na početku kampanje protiv Sovjeta. Komunistička partija Jugoslavije videla je u ovom razvoju događaja priliku da pokrene ustanak u Srbiji i ubrzo su to učinili. Partizanski odredi su bili formirani, u početku zaduženi za izvođenje sabotaže i prekidanje komunikacionih i transportnih puteva okupatora. Pored komunista pojavio se i drugi pokret, četnički pokret, poznati kao Kraljevska jugoslavenska vojska u otadžbini, predvođena Dražom Mihajlovićem. Četnici su se također pridružili borbi, ali sa više uzdržanosti. Mihajlović, vođa pokreta, još uvek nije želeo da ulazi u otvoren sukob sa okupatorima, verujući da trenutak nije pogodan za početak otpora punog obima. 7. jula 1941. godine u mestu Bela Crkva komunistički borci Žika Jovanović Španac ubio je 2 nemačka žandarma. Ovaj događaj se često smatra početkom oružanog ustanka protiv Nemaca. Nedaleko od Loznice, u manastiru Tronoša, 30. avgusta 1941. godine održan je važan sastanak. Tokom ovog sastanka doneta je odluka o napadu na Nemce u Loznici i početku ustanka u Podrinju. Konferenciji su prisustvovali potpukovnik Veselin Misita, artiljerijski kapetan prve klase, iguman manastira i britanski obavešteni oficir, inženjer Herbert Miller. Potpukovnik Veselin Misita, najviši četnički oficir u to vreme, izabran je da komanduje operaciju protiv Nemaca u Loznici. Predvodio je jadarski četnički odred koji je brojao oko 1600 naoružanih ljudi. U to vreme generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije Josip Broz Tito nalazio se na Dedinju u Beogradu, odakle je slao pismo i instrukcije članovima partije. U Loznici je bilo oko 1000 naoružanih vojnika iz 11. čete 3. bataljona 738. pešadijskog puka. Bili su dobro utvrđeni u nekoliko ključnih zgrada, Domu kulture, lokalnim gimnazijama i kafani Laze Hajdukovića, ispred koje su postavili mitraljersko gnezdo. Tačno u ponoć 30. avgusta 1941. godine zazvonila su zvona seoskih crkava u blizini Loznice. Bio je to dogovoreni signal za početak operacije. Tokom noći svi prilazi gradu su zatvoreni, a opkoljeno područje je zauzeto bez većih poteškoća. U 8 ujutru poslat je glasnik da pozove Nemce na predaju. Nemci su odbili ovaj četnički zahtev. Pošto su odbili da se predaju, odlučeno je da se napadne po unapred dogovorenom planu. U 9 časova, kada su zazvonela zvona Lozničke crkve i ispaljeno 7 puščanih metaka, dogovoreni signal počeo je opšti juriš na nemačke položaje. U prvom talasu Nemci ukopani u Domu kulture su savladani, nakon čega su se predali i oni stacionirani u gimnaziji. Potpukovnik Veselin Mišić poginuo je dok je lično predvodio svoje ljude, bacajući granate na Nemce pozicionirane u bunkeru ispred kafane Laze Hajdukovića. Pokošen je rafalom iz mitraljeza. Nakon njegove smrti komandu su preuzeli kapetan Bogdan Drljača i iguman manastira Tronoša Georgije Bojić. Do noći sve je bilo gotovo, svi Nemci su se predali. U borbama za oslobođenje Loznice zarobljeni su 93 Nemca. Određeni broj je poginuo ili ranjen, a ostali su odvedeni u manastir Tronoša, dok su ranjeni bili u bolnici. Zarobljeni Nemci su tretirani humano. Četnici su izgubili 8 ljudi, uključujući potpukovnika Veselina Misitu, a 4 su ranjena. Zaplenjena je velika količina oružja. Poručnik Georgije Bojić poslao je izveštaj o oslobođenju Loznice pukovniku Dragoljubu Mihajloviću na Ravnoj Gori, koji je
odobrio dalje širenje ustanka i operacija protiv Nemaca u Podrinju. Nakon oslobođenja Loznice, Jadaški četnički odred se pregrupisao kako bi nastavio operacije protiv Nemaca u Podrinju i 1. septembra 1941. godine napao je nemački 3. bataljon 738. pešadijskog puka u Banji Koviljači, najjačem nemačkom uporištu u regionu, koji je nakon nekoliko dana borbe bio primoran na povlačenje. Tokom 11. i 12. septembra 1941. godine sprovedena je mobilizacija sposobnog stanovništva u selima Jadar i u Loznici. U to vreme Jadarski četnički odred broja oko 5000 ljudi, mada je zbog nedostatka oružja samo 2500 bilo dobro opremljeno za borbu. Tako je Loznica postala prvi oslobođeni grad u okupiranoj Evropi. Nakon ovih koordinisano-četničko-partizanskih operacija oslobođen je veliki deo Srbije, formirajući prostranu ustaničku teritoriju poznatu kao Užička republika, nazvana po gradu Užice koji je stajao u centru ustanka. Ustanak u Srbiji trajao je do kraja novembra, kada su nemačke divizije prebačene iz Francuske i sa istočnog fronta stigle i slomile pobunu sa takvom brutalnošću da ustanici više neće biti u stanju da pokrenu ustanak ovih razmera u Srbiji do kraja rata. Od tada većina borbi prebačena je na druge delove Jugoslavije. Iako kratko oslobođenje Loznice, prvog grada u okupiranoj Evropi koji je oslobođen, postala je snažna poruka. Dokazala je da se čak i najmoćnije armije mogu osporiti i raspisala je nadu koja će podsticati bezbroj činova otpora širom kontinenta. Za narod okupirane Jugoslavije, Loznica je postala više od pobede. Postala je simbol prkosa, hrabrosti i jedinstva pred ogromnim izgledima. Vest o njenom oslobođenju se brzo proširila, inspirisujući borce, civile, podjednako da veruju da sloboda nije dalek san. Iako će ustanak uskoro biti slomljen brutalnom silom, njegov duh je ostao. Događaji u Loznici obeležili su početak duge borbe koje će oblikovati sudbinu cele nacije, podsjetnik da čak i najmanja iskra otpora može osvestiti put ka oslobođenju.